Igipindi kini gokiere through Osoro na Neyland Furniture toro located Igaria Oru Power Building anina daraja mbili market first floor. Tutarira soko nyora ebirugu nechime sa chingia asirigori gigia mono kabisa. Noyo no muganone no mwanchi trubena. Ombogo tindi mogi sangyogo Selieta no tegi omoisi omobe Narira matoke nsene tege tore Nichire chimboto design yotore Nganjete bitoche muna engoge Rende Tobasa koreta ego sorry Njenu mubase nyameni Tote mako yere nunge yane Ombogo tindi mogi sangyogo Ontere gintere kore ure Kontie maya Linda tora ranchara mumuro Mbo sori gokobe Linda Kono. Oh. Nae bona naganye? Ninja. Bona. Nae musanyo nantebi. Ninja. Eki okoroku. Osoro. Osoro ngaisei. Osamara. Karanza. Diamond. Eki mugambi akoroku. Mugambi nakoroku abaye. Abaye. Miekere ngod. Bode miaka 22. Nunywa mete. Mukaona gyako. Akoroku Gesare. Hai. Ono Osoro. Imbata mangana abiri. Ntaitora nkorere gasi. Yokorenda etugeriere nyumaria kukworo kinde naende onde ndere no mochi torose no maite korosi ndagera Ni mate korosi ndagera en school ke wachit ante betina no qualified Nararo chi ndagera no ne chi hotel school wachit no ne chi hotel ngoraro si hotel bueno above yani igoro yons Nyaruka yani nkuruiru ngumbu ugocha gotomenyesia na kikiagerete nka korangeria uchigo tokorere gasi na ero kondendera ebintu bia echianga okomosiberie room yaye okorosia kwa make sure no bere ko comfortable yani igononyigwete ngo igore gesongo bia nkubwatande aya igento kende na igure nonywamete ninywamete lakini no musaule 22 years. No montomo ko. 22. Ntati. Ne van 28. Igo mutu na bogo cha kwebe binto igo. 28. To baisa kweba. Yo kwanyigure. Ikiara no moise koma. To baisa kweba na yo koreki. Bona. Igo kwanyigure ke Gusii turi kunya go etania. Ai. Enda bano. Enda ku chie chikoni. Ayande ntonya kugamba. Sasa. Ninyuete no musharo tete kubori igokora kolegasi ndara buno gokora nari ngopima ibi ne bintu bigocha kora gabona ngora kora busa igone gasi okori gimomura gasi ntaketera gendo oro kiwese room ya ire kiregento ayande ngora sasa kama no okay. Mbiyande njikake kisana naro sina mangana yokunya ukandikire kire litukonje kire wiki paundi tike binte yobwata Bochaberi gaki ya njira naro yani paundi nkorete kiombe nenda abantu bangange sengencho ya ayonde kali wari tsasiao oiku oireneka Bochaberi ngibona uko kumeri bono neri ndabwata chibesi cyo gwaka nikyo nande kero kwanga kanire tokorera bobe manya ya abona korora bobe ona igakyo tike ngwaka kire wiki yani 20 paundi yego korora bobe Bochaberi aya okay shido bwata njiro chinje mbwata na Antivirus chishida bono chierire Bochaberi no matenga chierire naki ndagetaye ndaro lyoko kungakanire kiombe rati mbwati paundi ari gwaka ne ya wenda ragoteri Osoro nanyore gasi Osoro nyore gasi amana karati guaye kwani gosinero konga chibesa ngakane kyo ngayutete ndusi chibesa anjiti ngoma Osoro nanyore gasi na ndanyora hoteli bune manager
Manager hotel gaki Osoro utasometi. Osome to osome yen Kenya. Osoro mete basomete no manene bu hotel eri gari no kor daraja mbiri ga matari junction igorigo. Osoro tigirete form diri. Lakini onyore gasi ni manage. Ngoko tebiga aye Bochaberi. Manager ne abantu bari basome. Ngege na ibu nango kotebi. Manyakirwe simiga kindoro paka bakwana no mwemsi yo motebe. Abokongu mboyo njaro so kurutie pound bwaka na inde kwanza kiombekeria yo ende bakobaretse ya so bwate gari o withdraw ya bakobaretse ko ngororo ayo gwaka ne pound ya rero rioka ngo no next month ngo gwaka na pake chio mwako mugima na ande gwaka na ni sha bake interest nga yuko iba chibesa kuruga chio musharo usora go chakoli end month bune ko baiga Bochaberi kaberedi chibesa ngo ko bake interest na ande ngo gwaka na paka obo musani ona bono miss usora nyore gas usoro tigerete krasi itana kyako nyore gas rio no bokoro no boli bokora mbuli ande manyosoro nyore gasi na kyako ngegena yani tokora igwera bya ay toko igubi yosoro no musani na igure bya nje akinta igubobe ire no kunya kubore ringana kyo sora ko nyorega nje manye to sora tigete gasi yo manager no muntu asomete Gesare sai mai mo soro nyorire gasi nje bokongu ntite tikomanya manager ntite tikomanya ayo kora iga tisabu chia wendo wakirugari ya ko sina gotebiri aye ikanyo moti nyoko era iga ngukwa chibesa chionsi ngakane chio mwako mugime kiombe alafu nande kwaka na paka nanda obo musani one yani igo soro ko nyorire gasi Usenche kokotebi. Yo manager hotel. Wa. Wono maite mechando yana kwisha. Sawa bwana. Ambia tikangwa kanire pound ibona. Ambia. Kwara kwa Bochaberi. Na igure bia, na igure bia. Akiwa. Naki. No maide. Ngayoko. Nguru rango ngano chiabo. Akioro munye na soka te. Ngosoka ngu chiabo. Marriage. Wata soka te. Tindi pipo. Wana ngo sinya saya akoroka ni rema abana kwanyoro mugaka kabisa mugaka ndisa mugo. Njira mugaka nkuri. Njira mugaka nkuri. Bana rende ngo kwanyorire rende bana no bana oranyore besenjera ne arakwari kuri. Inu bali mugunya gwete tamanya kora santu batenine mwanya kubaega. Taibo. Nje no mukungu ngorigi ande nyasaye na bana rote tukagande birero tara rero nkongo nyaruru musibati igo ndikirega no musata ngori inje ngori yo musibati njira te no musata ngori kukaraira ni skwali nze baba twakwana bona abantu kabisa iga bale buja bona yo kobiruka bona tingo kwa chombe ga ali tato mino na chisese tingo tato mino chombe kabisa ga ali nkobeke nyomba ga ali nkwa bana na ntwarabu kabisa bambu kaina boka dego ngo mnangani bana twarabu bwana gashaka Kakia. Na eto go chakera kenta kero munda ko kuona na munda ko kuona ngaka naenda kuachire kale. Yani ngo skwatira kaibere kwa chaka kwa ngwebeka simukane. Ai tata. Iga tata papa bwana omwana oyo nganjire bwana. Nje ngamukao. Uransare bone dieta. Na bwe na bango kotebi. Tigobo ni ngaini ya. Ngaini ya. Kasekera e familia ko twara argument nga jogo sai. Family te bwana omwana oyo akoteba njate kete bwana. Ke bona ngai kwaruera bwana lakini gaji. Ngati bwana tata. Orogire bono. Baba kara kirango koteinde ngene. Orogire. Aya tigango tai papa. Nyasa ya ko ntebi ngango nyorando musibaji. Ngwengerera na binto byo. Ngata to ngado mule ota na ndero kwa manyuru. Kara tiamanya kurwana. Kara tiga baba. Tiamanya kurwana. Ndeti ngako. Baba ngese ne taun twale ko tinga kina ndoko. Ngai galire. Sonde galire mata. Ngodoro tinga mutwale. Karikia. Karikia yako ngai. Karikia yo tata tabuka tigari bwana. Kwante galire. Usine pikipiki ele bwana karegari. Ena. Tabuka tina pikipiki. Tigoboliri. Boliri. Tiga bwana na tata bwana musibati yo nganji. Tibono ngakwa saya se mintoto yo. Kunya kurwa. Tinja bono. Titiganda ikata. Bono tingi titio. Tata bongo. Aya tabuka tigari yo tata. Tiganga. Tena atiri kunya kurwana. Oya na mbeba. Jada tingo nyoma bikondo birimo ko nyoma. Nakanyo mwana umia. Aya baba. Oita ko ngai no bwana nje ndako ino na maje ngumbu bwana. Watu mia bongo naye. Na kunya kutanga sasa nantati mukagonde. Uzi kwante ngo ngaburu je tungore cha. Mbona toko bange. Okiondo mwana oito ko monyara bwana.
Umefanya tu mambo yako sioni. Imefanya wako penzi. Go on marrying as many people as you can manage. That is the African setting. Na kwanza utaleta hiyo issue ya sisi kwa sababu nimelelewa America for some time after high school. And so you want us to behave like them. They are not us. They are not us. And your mom should understand. Like, umwana n'umutanga na nyoko naye ayinoyone inkirendo tantige usin inkyo tantige mpati bite nale de no teni ka kito materia ntegere norieri mwe ya one ya ngeda ngi mwe ya ne musho osi erikere ko musho ana maiso no wikige ntokera wikubuka era na bate ngene mora tuiwane naye mbwate naye nono ngoja kwa ne mkomenya naye na sinjo ya utale sinjo mwisho ebite bire ngata litukoira no maite ya takere te koire no maite ya kone tere divorce diga bona ngo tere ya to understand no moko asini jo mwisho ya tali manyingane tabone koire I'm most interested in the dress. So whatever you're comfortable with not the dress. So long as especially the top and the helmet so you put on the I'm going to put the headgear because my hair is unmade. I visited the salon for some time. Yeah, it is dangerous. Do you want to see? Don't shoot for. Mr. Harry. Oh, it's the first day of the project. What are your expectations? How much do you think we're going to complete today? We hope to beat the deadline by 5 or 6. Yes. Depending on the speed of the crew and the cast. Okay. But we are just praying we get the go best. All the way. And if we do it 10 days, we get the best. The best. Yeah. Kitu ya kwanza kabisa tupate the best. Doesn't matter how long. The kitu ya pili pia tupate your best. Okay, what do you see? What do you want to tell guys when I expect the end product? What's your vision about utaiweka wapi? So, just another project or something? Ours is to tell a story the best way we can. Yes. Theirs is also to watch and judge by their own. I mean, if they like the story, okay. Kuna place inaandika subscribe, like. Okay. And comment. Yeah, storyteller is a storyteller. No, they subscribe even if they don't like the story. Yeah. They first subscribe. Yeah. Then we never die. I see. That's great. Oh, you didn't introduce yourself, sorry. My name is Harry Moenga. I come from Nyamaji. I'm a Kisii. My mom is a Kisii and my dad too. Yeah. That makes you one. Yeah. And tell them who you are, please. Oh, my name is Joe Tai. I come from Kisii. It's not you're okay, that doesn't make you a Kisii. Are you a Kisii? I'm a pure Kisii. And you come from here? And I come from Kisii. Oh, thank you. Mama na Baba. Hey, tell them who you are. Yes. What you're going to, what you're playing today. Huh? Who you are and what you're playing today. The role you're playing. I'm trying to reaffirm to my daughter that I'm still Yes.
and then tried to calm her from the hatred insisted by her mother. Okay. Yes. I see. Oh, tell them your real name. Ovina Nyambane. Ovina Nyambane. Great. And to our princess. Hello. Hello. Yo, tell these guys who you are. You look beautiful. Thank you. On camera. We are in. Wow, I think this is the most The beautiful. graphics are different. Have I been shooting all only men? On the ground. Alright. Nancy, and I'm playing the role of Bochaberi. Bochaberi. Yes. Yeah, what are your expectations today, Nancy? No, you're alright. Morale. Sasa utapatia wengine morale Na food. Yeah. Tupikia. Thank you, Mr. Director. Was very good. First location. Tuanze na nini? Tuanze kitchen tukiongea kuja kuna props wanaleta za Dine. So Kabaki siku nyingine. Haizino road, asinipenda. atakia zake. Taya zilikuwa light from a distance kabisa. Ani kwende hizi nyumba ingia nengia.